Ja. Prekide se ništa, evo mi zapišu ovdje. Nije ništa, sve isto. Kako ćeš odmotati, Jara? Svaka čast. Pa eto u septembru kad sam bio na Tenčkom, bio najispravniji auto to doma. Što mi kao bi Podmiješao cijelu. njegove godine su jednostavno najbolje to bukovanje, a ne on i godine. Godine nisu. A nije prešao, jače. Možda su neki gumeni dijelovi dotle, ali vremenski da. Ma ja, evo najbolje ovdje Evo kakvu boju naći, ima prave one boje da ovo nije prepada. Uvijek to kudom peše s marakom, napravi sprej samo. Daj mu pasata dvojku, samo taki. Mogu malo sjesti u njega, poželio sam. Prisjećanje. Ja sam zaradio mir. Sve me sluša. Da nekoliko puza od ozdu svaka. Jarane, haj sad odmotaj. Ajmo sad odmotaj. Pistiš ovo dozgo, pa sačkaš malo koristi. Ček. Moja plava torba i ja danas smo po treći puta na likovnom kursu u Đakićima. Došli smo da vidimo, a i vama prenesemo dio atmosfere koja ovdje vlada, ali i da damo svoj doprinos umjetnosti i bosanskoj tradiciji. Hajde, Ađa, prođi. Moja plava torba i ja danas smo na Kalesijskoj likovnoj koloniji u Đakićima koja se održava po treći puta, a i mi smo ovdje po treći puta zahvaljujući srdačnom gostoprimstvu Hadžije Hamidovića. Došli smo ovdje da pogledamo šta se dešava, da situaciju sa ove kolonije prenesemo kamerom i do vas i da damo svoj doprinos umjetnosti i to dalje. Danas ćemo govoriti o romanu Zaljubljeni Oskar, u vezi s kojim